wowe ukurikiye Hello Sport TV Rwanda, muri kumwe na MC Giti. Murabizi ko njya mbahereza amakuru atariho ivumbi. Ubu ngiye kubasobanurira diru ya Apama Asong muri Rayon. Inkuru yatangiye kuvugwa ejo bundi, bivugwa yuko Rayon Sport igiye kwishura Apama Asong ngaze ngayikinire igice cya saison. Ukuntu deal meze rero, murabizi ko Apama Asongwe APR yari yamuririzinze. Ubwo rero Apama Asongwe yahise yigendera ajya iwabo muri Cameroon. Ageze muri Cameroon, umuagenti we abayinjiriye Rayon Sport, iravuga ati uriya musore azi umupira nubwo batamukoreshaga, tuziho ko Robertinho ari umuntu ushobora gufata umukinnyi wari warabuze icyizere akamugarurira icyizere, ariko ngo Apama Asongwe ni umuhanga. Ibyo umuagenti akimara kubigeza muri Rayon, bamuvumye, bamuteye ishoti, barabyanga pe, babyamaganira kure. Babyamaganiye kure, banga kubyamagana gutyo batabajije umuntu bita Robertinho. Robertinho yahise abiha umugisha, aravuga ati uriya musore ndamuzi, ntago namubonye muri APR gusa, nari nsanzwe muzi, uriya musore azi umupira. Robertinho ahamya yuko Apama Asong azi umupira. Ubuyobozi n'ubundi bwanga kubyumva. Ubuyobozi bwa Rayon Sport burangajwe imbere na Gacinya, n'uwo bita Tadeo, hamwe na Muvumyi. Babyamaganira kure, n'ubundi bumva ari danje. Ariko ibyo mutamenya nuko umuagenti wa Robertinho niwe muagenti wa Apama Asongwe. Ibyo bintu rero urebye neza ushobora gusanga harimo agakino, ugasanga harimo agakino ka Robertinho n'uriya muagenti. Robertinho wakagira ati mwe mumuzane n'aba flop muzabimbaza. Ako nanone ku rundi ruhande ukumva Robertinho kavuga ati ko hari abakinyi Robertinho igihe 2019 za hari abakinyi bari barabuze icyizere pe, tuzi yuko arabaswa, nyamara abashira muri squad baba bakinyi b'ibitangaza. Muri buku mukinyi bita Nyandwi Saddam wa undi w'Irusizi wakinaga kabiri hariya. Muri buku mupira yakinye ku bwa Robertinho. Hari abakinyi benshi Robertinho, murabizi yuko hari 2019 Rayon Sport byageza higurisha abakinyi pe. Abakinyi baragenda bacabarara, baragenda bajya muri South Africa, bigera ba Karebu baragenda, ariko Robertinho agafata abasigaye akabashiramo icyizere, bakagenda bagakina, bagatera match, bikarangira atsinze. Umuntu bita rero Apama Asongwe, Robertinho aragira ati ese mwambwira time igihe APR yaba yaramuhaye? Mwibuke neza bamugura, APR yari isigaje icyumweru kimwe ngihita itangira gukina match championnat, itangire gukina na Champions League. Nta mwanya umukinnyi abonye yo kwiyadapta, kandi umukinnyi bita Robertinho aragira ati systeme yaba ari abacoach, ntago ariyo systeme yanjye. Systeme bakora niyo kwiruka. Uyu mukinnyi n'umutekinisiye azi gucenga, namubyazamo umusaruro. Ngiye nkunda abakinnyi nk'abo ngabo bazi gucenga. Hari abakinnyi benshi bazi gucenga, nagiye mpindura. Noneho ko ari ruhande rwa Apama Asongwe acaho, ari narwo rucaho Aziz Basane, ruriya rukenye umuwinga uzi gucenga. kandi ibyo bintu Apama
Apama abizwiho. Ikintu Robertinho azamukanguraho ni uburyo bwo gutanga amasantere no kwinjira muri box gusa. Ntago azamusaba gutsinda ibitego, wazamusaba yinjire muri box gusa atera akavuyo hariya. Kandi ikindi cya kabiri, umukinyi bita Apama Asongwe nk'umukinyi udafite ikipe ntago ari buhende Reyo ifite ikibazo cya mikoro. Uriya mukinyi ni umukinyi uraza ku mafaranga make ashoboka pe, ku mafaranga make ashoboka, nawe ashaka Reyo. Mwari buzi yuko ejo bundi hari umuntu navuze waganiriye na Apama Asongwe igihe yari amaze kugera iwabo, amaze kugera muri Cameroon. Apama Asongwe yaramubwiye ati bro, nge nzagaruka i Kigali mu kipe kandi nini. Ibyo rero Apama Asongwe ntago yavuga gutyo atari kuganira. Kandi ikindi cya kabiri, uyu munsi kuri uyu wa mbere biraza kwemezwa neza niba Apama Asongwe aza cyangwa se niba bamureka. Gusa Robertinho yavuze yuko we amukeneye, kandi nk'umutoza bagomba kumwumva. Nshira afishe ya Apama Asongwe nkababwira ati muramushaka. Numvisha abareyo bose bari kumwamagana, bose bari kumwamagana. Ariko mbabwiza ukuri, uriya mukinnyi igice cya sezo amezi 6 arayatera muri Reyo. Ntimutungurwa azasinya umwaka n'igice. Mu buryo bwo kugira uriya mwanya ugira abawinga babiri bahangana. Aziz Basane arahari, mutagira ngo Aziz Basane ngo Diru ngazagenda. Oya, uriya mukinnyi arahari, ari muri Reyo, ari muri Murera. Ikintu gihari ni iki? Ikintu gihari ni inama iraba uyu munsi ku wa mbere, bemeza yuko Apama Asongwe agomba kuza muri Reyo cyangwa bamureka bagashaka undi muwinga. Ariko bose ikintu bafatiraho nuko bagomba kumenya yuko amikoro nayo agomba kurebwaho. So Diru ye rero ndakomeza nyibakurekiranire. Ejo nzababwira feedback y'ibyavuyemo, niba koko Apama Asongwe agomba guterera Reyo, agomba kuza direct. Ejo nzabibakora, wowe kora subscribe, ejo muzamenya Diru yose kuntu imeze. Ciao.